bafowethu into ongayazi inkulu kunawe lalela ke uzokungibhalele wena kuma comment section le oyaziyo uyeke le ongayazi ngoba kungenzeka ukuthi ekhulunywe mina awuyazi bhala oyaziyo ake sibhekeni imadlanga commission bafowethu imadlanga commission ibiphethe ijule kakhulu ezitholakala kulomnomzana isigebengu yabona bafowethu uFani Nkosi isigebengu umgulukudo omkhulu and I'm glad ukuthi ukwilist eyakhishwa ohlwini ikhishwa umongameli after kuphume i-interim report from kumadlanga ukuthi kumele investigate kumele aboshwe uFani Nkosi isigebengu umgulukudo omkhulu. I can say that and say it again and again and again and uyingozi ukuthi engahlala emphakathini wethu uFani Nkosi ke bafowethu sibhekele yabona njengamanje uFani Nkosi imibuzo nemibuzo abekade eyiphendula uFani Nkosi ubekade ebuye eyibalekele imibuzo abeyibuzwa ayibalekele abo umuntu ophisiwe ekufuneke makaye etoilet ake sinikhumbuzeni ke bafowethu ukuthi uFani Nkosi phela ilona oqale wangafuna nhlobo ukuya kumadlanga wathumela abameli bakhe bafika kumadlanga bahluleka kumadlanga jiki kwajika wazoncamela ukuthi akabe uwitness F. uFani Nkosi uphethe izinto ezijule ngempela nezinto eziyingozi kakhulu namagama abantu abaningi abakhohlakele uyabona uma ubheka kubufakazi bakhe kuvela ama SMS abefunda abo WhatsApp is more involved knowing exactly ukuthi ubani wabulala uDJ somebody also as well ubani uDJ ubani aka kuningi ekufuneka kutholakale lapha kulomnomzana kodwa njengoba ngisho ukuthi kuyangithokozisa ukuthi ngalesikhathi umongameli wase South Africa ememezela ukuthi kuzofuneka ukuthi umnomzana uKhathalya kanye beno commissioner wamaphoyisa umnomzana uGeneral Masimula kufuneka ukuthi behlanganise ithimba lophenyo elizophenya laba bantu walibhala lonke uhla kodwa uFani Nkosi ukhona lapha kuloluhla kuyangijabulisa ukuthi ukhona also umkhwanazi waseGoli ukhona lapha so ke uJulius Mkhwanazi ukhona kulolahlo ukuthi kufanele ukuthi baphenywe abantu abaphenywayo lapha ibona abantu kufanele bangenwe ijele awuphenywa ke weyinganza kwethu ungezokuya ejele uphenywa ngoba kumele ukuthi uyojele uyophendula ukuthi kanjani kodwa kube kuya ngami ngabe sebesebhongweni ungabe asakhuluma ukuthi baselapha basakwazi ukuthi beye kumadlanga beyophendula kufanele ngabe sebesebhongweni already siyazi ukuthi indaba yabo isi straight ayisadingisho irula uyabona bafowethu mina angikhathali kakhulu ngayindaba lezi lezinto ayijaha ukuyiveza ukuthi kunama companies ayekade esendwe lapha esendwa umnumzana uJulius Malema bla 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 angikhathali kakhulu ngalezo zinto and engikusho nje ukuthi isigebengu lesi uFani Nkosi futhi izinto eziningi ayishoyo zingamanga zingamampunge angithembi lutho okushiwe uFani Nkosi so ke bafowethu niyathanda ke nini ukubelieve indaba ukubelieve izinto ezilula nje nezinto ezibhedayo bese kuthi izinto ezibalekile ngiyibelieve angicela ukucwashisa abafowethu kufanele sikubheke ngiyaniqwashisa ulokhu mahala ha bafowethu ningasheshe nibelieve izinto ezishowe izindaba futhi abantu bepolitiki ngiyaphinda I repeat ama politicians akusizona izinto zonke abazisho public eziyizona noma lezi wena ofuna ukuzizwa basho izinto ezithizeni eyihlengiwe ezibekwa ngalendlela yabo lezi abasuke befuna ukuyibeka ngayo kodwa iqiniso akusilona leli abasuke bekutshela lona kwipublic kuyohlala njalo ungazi ukuthi kwenzakalani uzongizwa ke mangabe sengizokwenza ivideo yami yesibili ivideo
ezobikhuluma ngegeopolitics ngodaba lwe-Iran, America and Israel. Uzongizwa ke ukuthi ngizothini lapho ngoba ngizobe ngikhuluma khona ngendaba ukuthi njengoba inathu ibuye ngazuthi ayizukuyisiza imelika namampunge ayikho lodwa leyo. They will always make like publicly asingeni lento yakho asiqalanga litho blah blah blah, kodwa syndicate private they doing something else, but public for publicity noma for you nawe ukuthi sibone lento engazi ukuthi uyabo injani bayenza into ibukeke ibe yinhle emehlweni abantu futhi lento engeyona, kodwa you must know ukuthi khona into iqiniso ileli ongatshelwanga lona, yabo. So ke le yafana inkosi yamampunge ayikho unamanga isiboshwa ayiboshwe lento ngoba iningi information uma usubuzwa ukuthi yini wawusenda imessage usenda ukuthi le message oyisendile khona le message ngazo zonke izinto usaba nokukhulunywa ngazo. Why you send a message ukuthi he need to be corrected? Why do you send that message? And uthi akasakhumbuli immediately usepress yena njalo mayebuzwa imessage umbuzo okufuna ukuthi akhulume iqiniso yena uba press njalo. No bafowethu, amanga awahambelani neqiniso. Yilokho engasho kwesakhuluma uSinona, amanga awahambelani neqiniso. So uyena ufani Inkosi uSinona igebengu uSibiya igebengu. So all these generals and no Shibiri igebengu imdlebe lezo must go to prison straight away. Those are thugs, they must go to prison. So basebenzile ngalendlela abasebenza ngayo bebulala izwe, but bethembekile ukuthi basebe umphakathi ngeqiniso, and they've done a wrong thing sokuthi bengasevi isizwe ngokweqiniso. Yet we've trust the police people. Sisathi nje thina Phakama General Mkhwanazi is a man, he's a man of authority, and Mkhwanazi is a man of dignity, and I salute General Mkhwanazi ngoba ukube bengasiyena uGeneral Mkhwanazi ungabe yonke lezi impethu esizibonayo esizizwayo ungabe asizazi. Phakama Ndonga, we salute you.